Hej, jeg vil gerne vise min Champions League kort. Først min goalstoppers. Der har jeg Morgan DeSantis, René Alda, Victor Valdez og Beatrice og Peter Cech. Så vil jeg gerne vise min favorit. Namir Vidic, John Terry, det var Banega, Leon Dadiok, Gareth Barry, Yasu, Kevin Krupkriut, et eller andet. Så min master, Wesley Sneijder, Robinson Percy, Hulk, Ballack og Giggs. Så vil jeg vise min Messi, Milito, Robin van Persie, Morales, Wesley Sneijder, han er god, Iker Casillas, Yaya Toure og Robinho. Farvel, du er min chef.